Ninkethi nkatho na nchune mutegeri kugwatanira na bautu ikiri nteto chietu chiruta ithatu na rwiri tariki 27 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni Rigathi Gachagua, sisi wabunge wa Meru si watoto yako. Mubunge Rindikiri gucokeria Gachagua. MCM Mbiuki kuga igerere kawira kwenda kukaranthi na MCAs gutiumbika. Ndagitari thura kugishuya gwita mukana jo tumiri bobo ebwa mathaga ja gutungatiraje. Ntumurume utwire na wonje miaka 25 kwa mukira utethio bwa mwanya. Mona nireto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiriria thaiji ntuku imwe nyuma ya Rigathi Gachagua kumeneria abunge ba Meru na kubagweta ja iguana ndi mubunge wa Bore uria Kinya nowe mukaririgiti wa ngwataniro ya abunge ba Meru ni amuchokeretie Rindikiri ni ameneretie Gachagua bonene na kuga atarara onete muntu munkumania ta Gachagua na batiburu kurita abunge ba Meru kanywene kawe. Rindikiri na ajukitie kanya gutetera mugambithania munene CJ Martha Koome ende akiuga tengugi ya Gachagua kwigika Martha Koome. Kaki Mutegi ni agutumenyithia cio. Nyuma yora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kuriunga kaunti ya Meru ntugo ya igoro na akiaria uga bunge bonthe ba Meru beno guaya nikabekirito mibukoni rais wa nthiguru ende na muthuro munene mubunge wa Bore Mugambire Rindikiri nori mukaririgitwo wa kiama kia bunge ba kaunti ya Meru na menerete miario ya Rigathi akiuga tigane na bunge ba Meru buru na nkurukia kare araya muno na siasa cia Meru. Bwana Rigathi Gachagua, sisi wabunge wa Meru si watoto yako, na wewe hatuja kuchagua utusungumzie. Nataka kukuambia piga siasa yako peke yako. Wewe ulipatiwa kazi na rais, ikiwa hapo mimi hapo ukashindwa na kazi, ikawa tu kazi yako ni kuongea mlima, asubuhi mlima, jioni mlima, usiku jioni. Hata ukipatiwa chakula na mama ni mlima. Siasa ya mlima hautaiweza Bwana Gachagua. Siasa ya mlima haizungumziwi kwa masishi, haizungumziwi kwa makanisa, haizungumziwi ukitukana watu wengine. Wewe umejifanya wewe ndio unaelewa zaidi. Nani kwambia utakuja kufanya siasa zako Meru hapa? Wewe ka hapa Mathera, sunguka hapo, enda kwa masishi Kirinyaga, toka Kirinyaga rudi kidogo Murang'a pale. Wewe haukuchagua wabunge wa Meru. Wabunge wa Meru ni wangwana, wanajua wakati wa kuongea, wanajua wakati ya kunyamaza. Sisi tuko na siasa yetu hapa Meru. Tuko na maneno yetu hapa Meru. Kwa hivyo usikuja kutuambia ati sisi tumeweka box. Tunaweka box na nani? Wewe ndio unichagua. Mimi niko Bore saizi naongea na wewe. Allegiance yangu sio ya mtu mwingine, ni watu wa Bore. Heshimu raia wa Meru. Heshimu serikali ya William Samoei Ruto. Akiaria Rindikiri na ugitari mustarini wa mbere kurugama na Gachagua kagita karatara wa munini wa rais. Kama kuna mtu anajua Gachagua, Rigathi Gachagua, ni mimi hapa Rindikiri. Kwa sababu wakati wabunge wote walimtoroka, mimi ndiye nilibaki na yeye. Tukiwa wabunge wanne. Wabunge wote walienda wa side ya Kidiki wakati ulikuwa anachaguliwa kama naibu wa rais. Na siasa yako yote naielewa. Na kama kuna mtu mwingine wa ukabila ni wewe Rigathi Gachagua. Wewe Rigathi Gachagua
ukatoa PS Mugambi kutoka kwa maji, ukamweka kwa msitu, ukachukua shemeji yako ukamweka PS wa maji. Yale makaratasi yote tulikupatia ya directorship, wewe ya Meru yote ulipatia watu wa kwako, watu wa kwenu Nyeri. Na kithirikiria rendikiri na theterete jaji munene Martha Koome akiuga no arigitini mwanka kagita gake kathire. Martha Koome sisi tunamjua kama professional advocate, tunamjua kama professional High Court judge, tunamjua kama professional Court of Appeal judge, tunamjua kama professional Chief Justice of Kenya. Martha Koome mpaka siku ile atalitaya, hakuna pale Martha Koome ameenda. Mimi nimezungumza na Martha Koome haya mambo ya security, na akaniambia kulikuwa na itilafu kidogo. Nimeongea na IG na akaniambia kulikuwa na itilafu kidogo. Sasa wewe unakuja kila opportunity unapata ni kusema sijui nini, sijui nini, sijui nini. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Atongeria ba gikundi kia New Dawn ni batumite ntumwa kiri munini wa rais na kumwira kinya kethira bakamwa giteo na ni bakumugwata mbarubo bateta gukaranthi nawe kwaririria mantu Jamiru kethira Kawira Mwangaza akethirwa arioba ugite Mwangaza nebererwe gitine kukurukira impeachment na kwa wate kubatara gukara methene iria mantu Jamiru ja kwaririrwa amona bu atongeria baba ni bonekete kumeneria bara bakurwa na DP Kindiki bakeza na ngerekana na ngabana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Kato kwe mukana Nyeri na more problems than Meru has. Mutahi Kahiga. Na Kindiki akario wa kari no mwawetu. Uamba kwethra Mutahi Kahiga wero ana Kindiki. Jonto Kindiki atiumete ndeu kwenu. Probably kethra Kindiki umete Kiambu kana Murang'a kana Nakuru. Utethro kero jano ndo aiwo korono. Therefore Mutahi Kahiga Kindiki no wetu kuri na aria umite Kindiki ari antu bao Meru yonthe ni ronere na Kenya nzima yona unifying factor uria kureta unity na Meru no President na Ronald Ruto, Deputy President Professor Kindiki na nye Chief Justice Martha Koome antu bondi baronere riria mami wa Deputy Governor wa Meru urato arekire Jumamosi gutangaza Governor wa Meru areta njuri amwe, areta makanisa amwe, areta youth amwe, areta members ba assembly bonde amwe, areta members of parliament yau, senators kuma Monkanya na Nandi na antu bonde be yabaria mugambo jumwe nontu ojo nwe unity ya Meru na Meru kenda yumba gukira pare akibatombere kwija ni Kawira Mwangaza nontu nwe Kawira Mwangaza na timu ingi yombe ya Meru ija roji na oiri bitoba kungana nchoke nani nchoke dio ntubobo kire Kindiki rojo nwe tende muchemanio thaijire rokiri jo atongeria ba Meru nthikiriria muno mutano chia Kindiki ote muchemanio tugakara nthi na Kawira mwanka tariki 14 tukari tweja muchemanio ne but otege karo tugakara nthi aria Kawira ari County Assembly ni engire Kawira, Senate irekira muri kiria gikite Kawira aria ni kotoda na tariki 14 etera koti yuge kethra Kawira kana nungi kana imutumo nto thinkia egi tare uije Governor Meru no twita muchemanio ne gute muchemanio tugakara nthi na kinya tukaigwa Kawira na ariongirite muchore area Karen tuteja na ina tukwira Professor Kindiki muchemanio ne tumenya gukara kana members ba assembly baria baije mwerekio ura Meru ekwenda bejo karanthi guruku na Kawira Mwangaza ro impeachwe not on earth
muchemani yo nyuma tariki 14 mweri jwa 3 kwithira gukomenyekana ibao babwirite gwitwa bakarante guru bakariria na ndenda kurikania Amazon King speaker wa Senate itokurigara muno ria gutiga wi committee still etete public service bond rojo na eta members ba county assembly na nduru za kuaminika iretwira kakamite wetete kuthomera members ba assembly ni ates Amazon King yo gwitikiria kamite ritango kayomba gwita go seat etena authority kwa as speaker negeta go seat we 14 na ngabana ora wa impeachre it cannot happen. So gato kwenda kwira Senate committee area ni agetie njira completely. It is illegitimate committee na inyayo nyani umare Senate na yane MCA we Goji West Mbiuki noritie Kawira Mwangaza gutigana buru na kugeria gukaranthi na MCA ni untubu potikarika augite bota mbunge ya kaunti ya Meru batiomba kwaririria mantu jaria tayari jari koti na kethira Mwangaza ari na wendo bo kwaraniria na MCA abati kwamba kweberia igambariria aikirie koti. Mbiuki ni achokete arigara inambe chaira chiaga igwita kirindwangi mwanya chire kana kaigeta ni kwethirwa Mwangaza aruguriti akikigena kia milioni 640 mutuikare ni agutumenyithia nkuruki. Kinya nyuma ya Kawira Mwangaza kuonania wirubo eba kugambia MCs bambunge ya Meru beji ya mwebethere bakerita ngugi untubu nobwitite na mbere ukuchiria muge nkurani na ujo ni MC we Goji West Mbiuki ula uritie Kawira Mwangaza gutigana na MCs ba 47 baada balegete gwonka akiuga boba tayari ukaranthi guru nawe ni untu Kawira Mwangaza ne wathitangire gambariri kotini legeni na speaker wa mbunge ya seneti na akiuga kinya MCs ba Meru ni batonyitherwe gambene riu na Mbiuki akiuria Kawira gutigana na bobethere bagete ya mutaratara jo koti tiga konogia MCs kana MCs ba ku 22 bauwa gwonka batu tiga konoga ibatu ukiuga tukarendi donto kiambere batu tutikarande na ogwe ni twago impeachira wato impeachwa iseneti logo impeachwa iseneti otaganirwe no etire koti no gweta koti wathitanga seneti na nkinya batu as the county assembly of Meru including our speaker twatuika enjoined in that case. Kwa kesi here is very live in the court. Na kesi ikadhikirwa tariki 21 next month na determination itariki 14 March mwaka jojo. Kwa in between respect process ya koti tiga gotindo kinogia wananchi okiwa atoregete kweja ukarande na ogwe katuetere tariki 14 nonto tuwe kotini inde thugani arengere MC Mbiuki noretie Kawira Mwangaza ukeja kwithira na kwenda bakaranthi guru baraniria nethira agita koti ethira agikurega mbariu gokeja gutuira raiji rojo gweta koti no kenda kutuwe kawe genuine eta koti rojo kesi wathitangite senate okiga ta kothikirira bwega na kesi wathitangite assembly wete orute kesi kotini no arute kesi kotini aoke otuwete tugeja tukarende lakini tutemba ukarande tuena kesi kotini neto tie taratari ya Meru na nteto chiorongo na nteto itio bunge MC Mbiuki ariuga ni untu Kawira Mwangaza na aruguriria kigina kia barabara ariuria ndwangi wingi mbechira chia tengi ina chetira kiuga ndwangi mwe ni chitejanirĩtwe ni rwangi rwa kigina ale MC Mbiuki aeje ni mukana kiri ndwangi ingi aja Meru iria kuga imwe chite kwenda gutumira kigina giachio akiba mukana bare mbunge ya Meru gukeja kwethira bathitira Meru ngugi bakabeberia obisine une tuiro Meru
by department ichienge ichiakuire ni corrupt chiende gutwike department ire kuruta ngoge Meru ne department ye barabara, because why this one is the case, it is very lucrative. Some departments are neglected by the finance department na ikiwa kuona Meru ngoge ere ruteka azandre andika kwenda go put those other department on notice. But as the assembly wana tuachoka, we are praying our constitutional mandate na department yera eterende gutumira mbeca ile twabekire cia kurutira mwananchi wa Meru ngoge. My friend, wa baibanga bangite tukago impeach Viene ni MC ora ugete kaunti ya Meru ni ngerekano ya kaunti ira yorete na yethire gita mwerekera ni gitumikire kugane agite mibango emega ya mbewe mbithi na keja na ngerekano na murandi jwa mwezi jwa mbere twekagite neka wathani bwa kiraito murungi mbio kiakiwa murandi jo kire wathani bwa Kawira Mwangaza ni jwa kwire. Meru County as a failed county. Kiraito Murungi came up with a very popular idea, yeah, MYS, with very clear structures. As we talk today, MYS itio. So can the governor no okay na Arua ature OCS in a place ya gutethia youth beto ku replace MYS nikenda at least tumenya youth beto bari na future. Ke reporter tosha wero reakwari eto ni mutuge kare. Nyuma ya atongeria Kathumba kuoneka kugira migwi Kawira Mwangaza kiri mathiko jang'ina wa DG Mutumantu Ithingi ambeo mbithi kumegembe baria bagwataga Mwangaza mbaru na baria baizikine muno ta Mama Defence Forces ni baciumiritie kumutetera ambeo mbithi baba ni bonanitie kurega kung'anirwa kwao ni uria mathiko jau jetithirwe na mbere akiuga jatwikithirwe kieni kia siasa na kinyakanya gakurwa na Kawira Mwangaza mwena bubone borite Mwangaza kurumira ngugi yawe na kareka gituma kabiuria kimurigiria kunywa ruji. Dennis Mugendi na aranirite nabo na atutumira ripoti ije. The governor was impeached. She is a former governor. The law is very clear. Hata ukisoma Biblia ana mahali pengine she stands impeached. The governor of Meru is Reverend Isaac. Huyu mwenye Mungu naye hapa. Wale ambao wanasema tunangoja tarehe 14 mwezi wa 3 kuapisha Mheshimiwa Deputy Governor His Excellency Reverend Isaac Mutumantu Ithingi, tuinue mkono watu wangu. Tumalize tarehe 14. Ni gavana wa koti. Nyuma ya mathiko jang'ina wa munini wa gavana Mutumantu Ithingi akugarurwa ni atongeria na kwethwa gitiri gia siasa cia kuthumbia na kuregana na gavana Kawira Mwangaza na andi atongeria bagikundi kia antu babethi ntereni cia igembe kijikene ta MDF takio Mama Defence Forces ibasiumiritie na gutara atongeria bau na kubera gutiagirite antu bari na kithikiro baikirwa siasa stina utethio kiribo na bungi kumenyekana gambara ya gavana Kawira no rikoti na tibwega atongeria kumuruma utheri bareka tuyite anontu bwa manto ya irendelere mathikone ya wa Mother Joyce na atukwendra kuira atongori barabara yire kuura siasa mathikone ntewetiki na ntekumenya inabo aterere mwelekeo nontu tutabuthurite bwa akinya kuura siasa mathikone uketha ibore mikwari parliament buketha ibore mikwari parliament mathiko tino buge akwara siasa nonto Cheregei wo makwenu ukeyana kwetu embe uyete kwari siasa ukiwa otisi gavana wa Meru Kawira Mwangaza ibatu twamuthurire uwe utekuro kwa muringirite ika uwe kamite ne seneti irabo amuimpeachere utumeri Kathuri Murungi batu tukumenya imbibio ngo Cheregei na bona Kathuri Murungi ntemembi wo buri abwete ti mama nonto mama bo muimpeach thai eta asokwa court na butete rakoti erita wa musi bwa
enda ngũkwĩra shame on you Cherengai. Oni akwenda kwĩra Cherengai Ameru tichia na batu twamenyere Cherengai nwatwire kuri intobia Meru na nwatwire kuruyanithia Meru bena Mundrigo na Gathuri Murungi na antu bamenye uti Andrew Yongwe twenwe Meru kuongorukia Gathuri Murungi Gathuri toko miantato jonthiire wena joru yana kawira mantu a person na bubarira seneta Kathuri abunge na ma-MCA bamenye akari witi na mbere bakwenda na mutongeria akathirwo na ngugi iria akethirwo aitite ti uria atwire ikurwa na ngavana Kawira kana kwambambanagia na mathiko agisambanagia no Gathuri utekweya wega mucemanio mwe mairi ithatu ara tukona kwe anto tethigana kwe anto benyu meku igwe ya ara mucemanio bwethetwe ya mathiko no ntukumea ni kwena keba na kwena kea na anto batiora na mucemanio otherire ugo kona ni oke ya kurunga siasa atugura shame on you ngai bira tukwenda batu maendeleo rero upora umete na uboke ya kinya na ndege ntewetikia imaendeleo bwareterete wananchi ba bembe ka family mutuma bwabati kuyana kintu kirake umba kwithakite thi family ra yombete kwithetwa ni nawo lakini tiku yake siasa kweta mama mwanka ndege mwisho na twebwera o mambo bandu bukamenya mama ino murungu no ntubweretio muritanjira cionthe bukaremwa endre thai kabukuromba itariki yake butura kuromba bwaromba bebutini bwaromba 18 thai bwaromba meri 3 na reka meri 3 bwaromba miaka enge 10 kwenda kwenda rais akiwa mahali yako Deputy President Kithure Kindiki hapa tutaki mchezo tena Meru na MCA wa UNDA rais tunataka kuambia ambia MCA wote wa UNDA Kiraito alikuya kwa serikali ambiwa alete MCA wa Mbasi wote tuwaone wakisapoti mama na wakifanya kazi na yeye kwa sababu wananchi anataka kazi kununua tara mutongoria na nabati kwesimiwa ate wati kwa rubro tegerete nake wa kanya nikendra abwethia mantu ya gerete na ndeto etana mbere no to nendelete etana mbere Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru Etana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki Jumani safi na bora Raina mabati kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta fundi wanasema ndio jambo weka mabati maisha safi Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Na kujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Kwirika mwaka juu mweru tuitana mantu ja Meru na kinyama thugano ja Meru Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubuko jwaku kienda gukiria biashara yaku
gwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwatanira tukiri na tukurie biashara mwaka juju. Ngicokera na nteto nkuruki minista wogima kaunti-ini ya Tharaka Nithi ndagitari Thuraku Gichuya ni aritite mukana kiri mabisa bogima sibitari-ini cia kaunti ugukoni utumiri buthuku bwa mathagaja gutungatira JCC ujougite uria ukagwatikana akenyangia kana gutumira buthuku mathagaja ria jaezani ni ND wega kana kinya jagurwa ni mbeca cia mwingi agatirimana na urito bwa watho. Stamugeshima na Rugonoru. Kuringana na minista wa ugima wa kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Thuraku Gichuya, thirikari ni bangite na mitambo mwanya mwanya ya kuraitha ajie na kubarigita ira irindeni ya cibitari mwanya mwanya na ituo bia urigiti bia kaunti ino. Thuraku ariuria abisa ba ugima ba cibitari inu bamenyere mitambo enu bwega kumania na wamba amwe na utumiri na ebwajo. Let me give a notice to anybody who might be visited by the devil. So anybody being visited by the devil, either in the form of a person or spiritually, to steal or to put any equipment to any other use, or even to remove them from the sites, I can tell you without mincing my words that you will not enjoy. Thuraku na pete mukana abisa ura akagwatikana na utumiri nae bwa mitambo eno ati akajukirwa itagari yare kirere kiwatho. We don't want anybody taking away what rightfully belongs to our patients, our health facilities. We shall use our security agents and even ourselves to make sure that we deal with you according to the law. Arenda abisa babu batumire mitambo enu gutethia akari na njira ira igatiga ugaruku kire ajie. Anytime an equipment is donated or purchased, can you use a scientific method to figure out, maybe after a month or 6 months or even 3 months, what health impact has that machine had? What healthy indicator has improved by virtue of having that machine, so that you can also justify, isn't it? Isn't it? You know health is science, isn't it? Yes. So because we are scientists, it is possible to know whether any equipment has helped anybody to become better in terms of health. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. John Mwongela uria ni mukari wa ntura ya Muyanda wodi na Mikindori na uria utuire na wonje kwa miaka 25 hari na gintu kia gukenera nyuma ya kwamukira utethio kuma kirimu siasa Timothy Kithinji mukaria na ariungirite Mwongela na intobia gitumi bia gutumira birio bia kuria na kinya kumurira garama ya SHA kwa miaka 3 izite. Mwongela gwatire mutino jo barabara na agwatangura rio ya spinal cord ontubutumite atigwa kwirigira tori na endi wega. Katho kanda wire na ngari ndaringwa mongondo unika spino yandukangia njara na mauru ubu kuona nkari. Kwa miaka 20 John Mwongela mukari wa ntura ya Muyanda wa dini ya Mikindori atwire gitandene nyuma ya kugwata mutino jo barabara na kunika mugongo na njara. Nenda turome na ndingu kwa nandi bobo akido isipokuwa no bura mongo ndamamire monkayo thuka saindi na ndi kwa yono sana na nyanjara bionde. Na kiao giki nene Mwongela aritariria na kuga ati ukene bubu mwatikite nontu ati umba gwichwira kwirumia kana gwikundia na erigaira atudi na ntuba wendi bobo ega kugwata utethio bubu na kinyagia kuria twaterwe pingalwa nyumba ntetura nyumba ndathakia nyumba utuku na muthenya na ntumba nya kugaruka ivo yangu chokia nkatho ngai abutharime sana
na mbito John Mongera kuma nture mikinduri moyanda tumurume oje wokuruba miaka 50 aritie jeja kagita karia kwa mukairo teje kuma kiri musiasa na mubiashara Timothy Kithinji urio kurira gitigio seneta kiromba antu bangi bawendi bubwega kumutetheria nkuruki honaro mwashimiwa wetu urawitwa Timothy Kithinji urakwenda giti ya seneta Meru County na murungu amutharimi arari ni untu kuma into birande terabia kuria ama na mamatiresi mirengeti tikorora rampione ringi na kinyabia kuria ondatara ngai amutharimi amutethie ni untu ambo kwa antu anene muno amwe na kumugurira irio abaisikiri antu bari na mawathe na nguo Timothy Kithinji nkuruki naririte Mongera kadi ya SHA miaka 3 iria kamutetheria kuona utungata cibitari untu buria Mongera akenerete bunene tinda kubangika wiromba mbeca cia wita cibitari wina kandi uneri gwe kandi wageta ukajuka ukaikora kwenda tumetanda mwirana na turi Kithinji wakurira miaka 3 na akeje gukuraitha wengo na ndikara gwe no ntumantu jaraka tukuraitha arafu mbereja tuira tukuretera ngakuretera tuona ndi wona bita tukuretera Mongera nandi agunikite no tedio bubu na chokeretie Kithinji nkatho akimuromba kinya gutetheria kana kamuturi kara niko kaititana iria kumutetheia na mantu jonde jaria ati kumba akiuga kari na kinyera ndo ria skuru na maita jaria maingi kinya gatita kirasine kenda kamumenyera simi wake akumba tu into birabyo bichumbura muno amburiria tu muntu wontethakia nuntu kana kanini iko tuterekia sukuru kakeya gantera turega ngitangira mboka kandugira nkona bya kuruma toyateria sukuru na mami wawe no mami no ateke kinyaru ari tuwetete kuromba mwarimu rutha keya konekana kwa Timothy harakuwa ndambe kiontethia atianiria kana kanuntu nyatha ina ndikengi kenera ndoria ngirinya manana na ibo mami wambira no agaterie woni nani thine kwa kenda nyaka na kakona firina kathoma hamburiria tu muntu ambandikira onkarakia antura turakio menkaringo ikariwa atanarua na andu makiato irio eu yange yonde murungu akareta eu ni thina ye kwera nene Masendumba Ntetone Chaweru TV Atongeria mwanya baria bakuregana na utongeria bwa Rais Ruto ni batariritie bata ya ngwataniro kenda gutigira Rais Ruto akwana kiri ithurano bia 2027 akiaria uria wari munini wawe Rigathi Gachagua na ugite Rais Ruto niwe munkumania uria munene nthiguru nene ati batiko wakanya gwita na mbere guthangarania nthiguru ya Kenya atongereria baba barite barikiri mambura ja kuruguria kiama kia DAP-K Anthony Kathenya niwe urinacho tariria Ule wale munini wa Rais Rigathi Gachagua, mutongero kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, mutongero kiama kia DAP-K Eugene Wamalwa na tongera bangili bo maseneta, abunge, amwe na MCAs, balali karira mujo Nairobi, kiri mambra morugure bo bisinjeru, jia kiama kia DAP-K. Mambura mama kejaga ntuko intare nyume Rais William Ruto kwamba magema county ja Western kwa ntuko idanda tukithingatanio ale ameneli na nyanene Rigathi Gachagua na kumugatata mukabila na mtuendete ungumania. Aidha muthenyo mnde Rigathi Gachagua nasokelete Rais William Ruto Gachagua kimenegilia Rais William Ruto ni gutumira ntuko idanda tujionde kumumenelia na kuga Rais William Ruto na mudhoro nyume kumenya kile mala ni kimwebelete na kiteko muwatambaru. Rigathi Gachagua is not a road in Webwe. He is not a hospital in Vihiga. He is not a water pan in Kakamega. He is not a slaughterhouse in Bungoma. President of the Republic of Kenya has gone to Western for 6 days. Just talking about Rigathi Gachagua, occasionally Kalonzo Musyoka. Because he is bitter that his voting bloc, the one that made him president, the Mount Kenya bloc, is gone and gone and gone forever. Rigathi Gachagua akimenegilia Rais William Ruto nonto bwa kumwita mukabila. Amekuja huko anaita mimi mukabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia hakujua mimi ni mukabila. Pale Western anasema tumefukuza huyu Rigathi Gachagua ati he is corrupt. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption?
And we sympathize with you because juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world. And we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they gave you number 2. The State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. So, Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. Gachagua akithijaga na mbere na kumeneria Rais William Ruto ni kumugeta mtu atikumba wira. Serikali yako ni ya uongo, kutenga, kudanganya watu. Mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Alikuwa anataka tuende kulaunch barabara na anajua hakuna budget. Tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Rigathi Gachagua akiuga ndio ngeni ya rais Ntereno Joesta Ntengeni mekari kama malota mare mekari kire Ntereje Mount Kenya. Kuja kuangalia osho. Sasa amekuja kwenu Musangarere. Mwivalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mutalia vile watu ya mlima wanalia. Hiyo yote ni utapeli. All those things is promising he will not do anything. Atongere barabara ali musemanio ni ujo ni bagwite bakagwatanira na kuthondeka ngwatanire ya gisiasa kenda kwibia Rais William Ruto obisini kiri kidurano kia mwaka wa 2027. Let us not leave anybody out. We will not leave anybody out. And as I said, there are others coming in. Let's not leave out anybody. This is the matter, because then you will give opportunity to Zakayo kuanza kusema wamegawanyika even before they began. So tungependa kuuliza viongozi wetu ambao you have issues to deal with right now. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni arombete ngwataniro kuoneka gatigati kamwerekeria wa bajeti Margaret Nyakango na mangabana iguru ria kigina kia basari. Akiaria kagita kamuchemanio na mangabana garone yawe Ntere Chakaren, Kindiki augite kiria kirina batane Ntere jicho iziri kukaranthe na gutirimana gatigati. Boniface Mwongera na Ntetwe Jenkuruki. Because there are actually counties that have tried to disburse and have not been able to as a result of that circular. So we hope that we'll also have an agreement on that which unlocks the funding for bursaries so that kids can go back to school. Muthia na jomo shemana jo ibeki jo kwithikirite karone bine be munio Rais Profesa Kithure Kindiki karena ja Nairobi kanjwe magavana ministry kigina amono bisi control budget bonde bari kanerie magavana bare barulete account cia mathomo no bete nambe na kunenkana na mbeca cia basari mwankale mitaratara na mawatho ikethire yiko bubwega either bokome naku ikwirikanire magavana bare batina account ici batuba kuthira bakinenkerwa mbeca icio bi mwanka bambe barugule account iji. Just 2 days ago mwana kwa ruro nteto wingi mugwe na moroto jo munajo magavana baraba kurokete karokiri katitiri na wingi jo kaliko mwera sio bi Margaret Nyakango no tuba kuja kethro eku kwa ruate dire to kibaithire bo wano tuba kubekira bricks ndetonijisha basare nini Rais Profesa Kithure Kindiki no kali mwathurani ndo aije. It is normal for us to have differences of opinion on a matter. What is not normal is to attack each other or to be confrontational and to bring disrepute to any of the offices that are established. Nto mwengine okumakire Profesa Kithure Kindiki kwetakire magavana mwende gurere onde netibage no boreri no tuchubwa ndeguru Kenya bokuthia bobwega na bogeta kuthia bobwega nkoroki meakewire tigere with stability around prices of essential foodstuffs, prices of fuel, inflation, interest rates, and also the strength of the shilling, the economy at the macro level is looking good. What remains, and this is the work we need to do for the rest of this term, because both for the president and also for the governors, you are elected for a 5-year term. 2 years and a half are over. We are left with another 2 years and a half, roughly.
So what we now need to collaborate and support one another in delivering is microeconomic stability, improving household incomes, improving job creation initiatives. Oho, munio Rais Profesa Kithure Kindiki na shokera tetera mubango jogima josha. Juria Kenya baba ingi na baba konekana bezo menedia. Bakiuga jote kuitango game. We will be consulting going forward to see whether we can convene a meeting next week to discuss the rollout of the universal health coverage, Taifa Care, because we want the national government and county government to form a consensus on how to collaborate and get the best value for the people of Kenya through this very transformative program. Okay, reporter ento Shero TV kuma jaki ngine kineke mshuni robi mbita Boniface Mongera. Hakariba rwa kinanga gesigone bunge kia Tharaka South na ndibari na gintu kia gukenera nyuma ya mwendi wega umwe kutonyera na kuthiria thina chiao chia wagi bwaruji. Bobone nyuma ya Profesa Ruben Mutegi gutongeria mibango ya wenji bwa kithima mubango akugari na gikeno gikinene gutwika kithari mukiria turi baba bawe. Na bwakari ni bamuchokerete nkatho na kumuthari maniuntu bwa mathithio jawe zaria jakaguna itura riri ntuku Nande na kinyantu kuchijite. Paul Kabithe na andikithite gikeno gya Kariba. Igikeno kinene gitomba kuithika kiria karia mwana aturi baro kinanga wa dini ya Marimanti. No hinyuma ya kuona mukabu omwe wa kubarumurana na kinyamara kia wagia bwaroje nterino akagita. No autokiria no na transformer no ato nintere. Endi twathinaga muno tende twathia gutaroye karibu kilomita ta antu ere no tunyonde karibu na muro kilomita 3. Baba ingi baikora yama kogwende na katonya mara na mitongi na ngoi tende ngoi ya kwire rajiru gutaroje. Aroje keje roe rwa kukura kithima na ria keje eta tende mburetiaga na keje tikothi na ria takothi tothia gwa thingitho ni obuije bwega antu bana ararongo iba ingageria roe totiona roe na narutu ikura yamarire goko itoinyire gwanja na itora oragia murungu baba taturetera tangati tokaya na gatokona katogatetheka torera tokarirwa na kuthomithia no tutie na ngirini tanu tomba kwendia tumagaruka rwana rweto rutetheka rwana kibuku rwana kinya bicie no tokwengatero ende thirikari ne twegwe kiao na mwana uyu wetu tukumgebatia kithima weku tuta mang'oi makenyunyaga na kuroyeje kanyunyanyunyanga mwana umakiya keya gataruji warwa na tukanywa lakini ni nkokatha murungu mono kiuaga na mwana uju ari Rubeni Mutegi ngai na mutharime na muruorire njira na kuma itharimo biwandamanite nabio ibyo byatumire eja ona atuba ibakoria thina no kaibwa rweruru tekinyilantu no idagira twina thina muno ya ruje no idagira twina thina ya ruje muno no to ende kweruyo twithigirite rukauma ugu na rutiye karu gakinya mutonga Aingo doanya mtoto yo ena mainya nkuruki ya no ntumurunga kade kimongagira yamura tutethia na tukinyira ikithima keruje kirankuruki ukurigirwa gutethia mwana gukirie tura riri na ogwi kuringana na assistant chief wetura riri bona mugwika assistant chief agituma gakundwa ruyi rokinanga primary bakaomba ko bagikundwa ruyi rukinyabo na ndiromba ati baraba gakinyiro bonde itwande ni miti na tumbe okarabwega ruru theme ya ru era nene na cheru ruru rwamba ukinyira ukomba kwanda miti nonto ni moya policies ira tubatu implement ta thirikari ya Kenya ya kwanda miti 15 billion so ngwetegia kire antu babu mirongo ire bakaomba kundwa ruyi bakobali barantu bambere kabisa na bena miti eminge etagunyira ngiri 5 nikenda kinyamu nenka ni ruyi noe aomba kuwa bwega na omba guchokia nkatho. Profesa Ruben Mutegi na urankuru kethere twari mustarini wa mbere kire gutigira itura riri gukira takura konge rimwe barasimekaga kuthi gutaruji muroni
na inu ni affecta quality education on tumatha maba ko ya utumira mako television kama kuthomithwa batumagira kuthi guta roji muroni so ngwetia roji ruru rugatetheria community ndira rukarikia na wikirwa fully mango twike the project is fully functional. So ntura ni yaro kinanga ntutha watu na right minded people bara na thomi bakuma ntura yaro kinanga kana baba ruthaga biashara cieguru na nyamono itore kanya barabara ya thuka tugachanga mbeca tuwekira kabro barabara ni tugachanga mbeca tukathondeka barabara na nkari kaomba gukuruka so tutiomba gukara tukio mankari ya thirikari kaya ira tukawata services watu kwenda kwa kile na siasa tikato sindana nabi kato compliment wera bukuruta na twakira na inya mono potwetete athomi bakuma ntura ya Tharaka yonthe kana ringi biashara wona muntu kana ndia yake ya bora ntura yomba gukurua wona muntu akaya na idea inagotomba ko ata support na tukaomba gukuria the whole of Tharaka. Nkiripotera Uru TV kumanteretia Tharaka rwa Kinanga mbito wa Paul Gwakabithe. Hau nio twakinyira muthejo nteto chietu cheru thaithatu tuchemanie ruju o ringi kiri nteto chietu